baru emang emak sadis, emak sadis. Inilah emak 021. Gila ini, emak ini. Emak masuk tol. Gila, kacau. Parah. Aduh nih ibu-ibu mana jalannya di tengah lagi. Bener-bener ya. Waduh sih. Diberhentiin nggak mau berhenti kan? Ah, Diberhentiin nggak mau berhenti. iya harusnya berhenti nih. Jadi dikejar tuh. Aduh, gila. Gua baru emang emak sadis, emak sadis. Ntar ditempeleng dah tuh polisi. Sadis, jangan dipepet dong, ntar jatuh aja bahaya. Waduh, kacau nih ibu. Wih, malah ngebut, kampret. Digetok nih kak. Digetok nih kak. Iya gitu, minggir. Ibu bahaya. Aduh, dia nggak tahu nih. Emang mama hebat dah, mama kalau udah bawa motor, saya nggak ada lawan. Mama. Nggak mau katanya boleh. Aduh, ibu ini. Bu, minggir. Aduh, si ibu. Dia punya kartu kali ya. Aduh, kartu apaan? Kartu togel kayak si Gesang kartu togel. Gak pelan-pelan. Aduh, si ibu nih kacau. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.